Nongeye kubwikaza mukunzi wa Rutonde TV, ibyishimo umunezero birabyo bikuranga. Kuri ubu ngubu rero noneho inkuru nkuzaniye ni inkuru yabereye mu bwihisho, ariko nk'Urutonde TV tukaba twayicukumbuye twamenye iby'iyo nkuru. Ni inkuru rero, ni inkuru y'ubukwe, ni ubukwe bw'umusitari wacu n'uwo bita Tiger, bamwita The Ben na Miss Pamela. Ubukwe bwabo rero bwakomeje kugenda buvugwa kenshi na kenshi, ariko kuri ubu ngubu ni ubukwe bushyize burataye. Ni ubukwe bwabaye bubera mu ibanga rikomeye cyane. Rutonde TV tukaba twagucukumburiye, akaba ari byo tugiye kukubwiraho kuri ubu ngubu. Rero nkwibutsa wowe utarakanda subscribe ko wakanda subscribe kuri uyu mwanya kugira ngo ujye ubona amakuru y'abasitari bagiye bagezweho. Inkuru rero ni inkuru ivuga ku rukundo rw'umuhanzi wacu, umuhanzi tuzi cyane, tuzi ku izina rya The Ben, ndetse n'umukobwa bita Miss Uwikeza Pamela. Uyu mukobwa Uwikeza Pamela rero yamamaye cyane ubwo havugwaga inkuru z'urukundo z'uyu mukobwa Pamela ndetse na The Ben, aho inkuru zavuzwe cyane zikagenda zivugwa, abantu benshi bakagenda bavuga ngo bari mu rukundo, abandi bakavuga ngo ntabyo, ariko byaje kwemezwa n'abo bombi, aho bagiye babitangaza mu buryo bugiye butandukanye. Kuri ubu ngubu rero abantu batunguwe cyane no kubona ibyamamare byombi aho byari ahantu ku kigwa mu bigwa bya Maldives, aho bari ku mucanga. Abantu babonye amafoto baratungurwa cyane. Rero ikirimo kivugwa nuko aba bombi nk'uko bageze aho hantu mu buryo butunguranye, abantu benshi bataha mu buryo batakekaga, bo bombi aho bagaragaje amafoto bamaze kwambikana impeta y'urukundo. Kuri ubu ngubu rero ikivugwa ni uko bashobora kuba barakoze ubukwe, bagakora ubukwe mu ibanga, ariko ntabwo ari bashobora, ahubwo bakoze ubukwe mu ibanga rikomeye cyane. Abagabo rero nk'uko n'ubundi bajya ahangaha mu ibanga rikomeye cyane, bakoze n'ubukwe mu ibanga rikomeye cyane, aho ubukwe bwabo bwitabiriwe n'abantu bahorana hafi mu bya hafi, aho bwitabiriwe n'abantu bahorana mu bya hafi. Rero ubu bukwe igihe bwabaga, nta muntu wari wemerewe kuba yafata ifoto n'umwe. Akaba ariyo mpamvu rero abantu benshi batigeze babona amafoto y'aba bombi. Ubu bukwe rero bivuga ko byitabiriwe n'abasitari bagiye batandukanye babana na The Ben hariya muri Amerika. Twavugamo nk'umuhanzi Meddy, aho yagaragaye muri ubu bukwe bwa The Ben, akaba yanamuririmbiye, ndetse hagaragaramo ba Kamishi, ba Keti Kavuyo, ba Priscilla, ndetse n'abandi basitari bagenda babana hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse ubu bukwe rero ni ubukwe bwabereye ahantu heza cyane, ahantu ku kigwa. Rero The Ben na Pamela rero bateye indi ntambwe. Reka tubabwire ngo courage, coup de chapeau. Iyo ntambwe mwateye ntimuzasubire inyuma, mukomeze mutsinde. The Ben na Pamela, urugo ruhire. Uru ni Rutonde TV, aho usanga amakuru y'ibyamamare agiye agezweho, ntandi wasanga amakuru y'ibyamamare nk'aya ngaya uretse hano ku Rutonde TV. Kanda subscribe, share ndetse na comment.